plan ekonomskog oporavka članica težak 750 milijardi evra. I postavimo ljudi, kao što vidite po naslovu klipa, u ovoj epizodi ću vam pokazati kako da složite Rubikovu kocku 3x3. Znači, hajde da počnemo. Prvo nam treba Rubikova kocka 3x3, kao što vidite 3x3. 3 horizontalno i vertikalno. I to je to. I šta prvo treba da znamo? Prvo treba da znamo notaciju. To jest, kocku držimo ovako, stavimo palčeve, evo, palac leve ruke stavimo tu i desne ovamo. Znači na levu i desnu stranu. Tako nam je najpraktičnije da držimo kocku. I sada učimo notacije. Tipa, mi znamo da okrećemo sve ovo, znači možemo sve ove da okrećemo, ali je problem u tome što mi kada to okrećemo, kako bismo to zapisali na kocki. Znači to još ne znamo da zapišemo, to je možda neki od vas znaju koji gledaju ovaj klip, tako da ja ću ovo samo malo da ponovim, pa ćemo onda preći na onaj baš deo gdje se slaže kocka. Znači, šta prvo treba da znamo, to su notacije. Ponavljamo opet, naravno. I, znači, šta su notacije? Pa to su ove rotacije svake strane, znači svake strane. I kako to pišemo? Naprimjer, kako biste rekli gore engleskim jezikom? Up, jel da? I kako se to piše? Pa mi to pišemo u skraćenicama. Naprimjer, up nam je U. A kako znamo da li je U ovo ili ovo? Znači da li je to ili nešto. Uglavnom znamo da se dešava na gornjem ovom layeru. Znači gornji layer. Ali ne znamo šta je sada, da li je up ovo ili ovo. Pa to možete da naučite tako da gledate samo kako idu kazaljke na satu. Znači kazaljke na satu idu ovako. I onda vi okrećete up tako kao što idu kazaljke na satu. Znači up. A šta je up prim? Pa to možete da pretpostavite. To je to isto samo unazad. Znači up prim. Up prim je u suprotnom pravcu od smjera kazaljke na satu. A onda imamo i U2. Znači to je jako lako. Ali da li se U2 radi ovako ili ovako? Tu nema apsolutne veze. To nema veze zato što isto vam je da li okrenete 2 puta ovako ili ovako. Znači uvek vam se vrati na isto ako okrećete U2. Znači U2 je ovo. Ili možemo drugačije da kažemo i ovo. To ne zavisi. Tako isto imamo i R, to je ovaj red, i L, to je ovaj red, i down, to je ovaj layer, i back, to je ovo pozadi. Imamo i front, to je ovo. Znači front isto sada idemo na front. Znači front isto okrećemo u smjeru kazaljke na satu. Front. I onda front prim, pretpostavljate da to ide unazad. Pa dobro ste pretpostavili. I opet ne zavisi ništa od toga. Znači i F2 se radi isto na obe strane zato što ćete dobiti ono skroz isto da uradite ovako i ovako. Naprimjer, evo U2 i F2. Dobijamo ovaj case. A ja sam uradio ovako, jel da? Pa sad ću uraditi to isto samo na drugu stranu. Znači, jel smo dobili isti? Pa naravno da nismo. Šalim se, naravno da jesmo. Znači, uopšte ne zavisi kada okrećemo nešto 2 put, da li je 2 put na ovu stranu ili 2 put na tu. Samo treba da znate da je sve u smeru kazaljke na satu, svaki okret.
Onda idemo dalje. Znači radili smo front i U. Sada idemo na R. Znači R je ovo na desnoj strani. R je ovako. Znači ide gore. Kako to znamo? Pa u smjeru kazaljke na satu kada okrenemo ovamo. Znači tuk, 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 tuk. I to je smjer kazaljke na satu. Onda je R' naravno to isto unazad. I R2 je to isto samo 2 puta. Znači R, R', R2. To je jako lako da naučite. Onda imamo ovaj L layer. I kako to radimo? Pa to radimo na sljedeći način. Isto ide u smjeru kazaljke na satu. Kad bismo okrenuli ovako da vidimo kako ide sad. Ovako. Znači u smjeru kazaljke na satu ovo je L. Znači običan L. To možda ćete se u početku zbunjivati da je ovo R. A kako je onda ovo L? Pa jednostavno tako, što je tako. Tu nema šta specijalno da objašnjavamo, znači ovo je L, ovo je L'. I onda imamo još L2. Znači to su ti potezi. Onda imamo back. Kako back okrećemo? Ovo je front, a ovo je back, jel da? Da, tako je. I sada back ćemo naravno okrenuti drugačije. Ako je ovo front, onda bi ovo trebalo da bude back, kao što važi isti princip za R i L. Znači, ovo je onda back, ako je ovo front. Tu možete da zamislite tu kazaljku na satu i onda samo okrenete u drugom smeru i onda je to back. Onda imamo back prim i onda imamo back 2 puta, znači back 2. Isto, ništa komplikovano. Ovo je najlakši deo, ako vam ide malo teže, onda prosto zaustavite i isprobajte na vašoj kocki kako ćete to raditi. Onda imamo down, pa važi opet isti princip, znači ako je ovo u smjeru kazaljke na satu, ovo je u suprotnom smjeru down, znači ovi što su osnosimetrični layeri, onda tu samo u suprotnom smjeru radimo. Naprimjer, ovo je U, a ovo je U prim. To znamo već. A šta će onda biti down ako je ovo U? Pa u drugom smjeru, znači down. To je ovaj tu donji layer. Kao što vidite, ovaj tu. Ovo je down, a ovo je down prim. Znači, to vam je uglavnom ovo R, L, U, down. I to je to. I znači, to kada imamo, već je to sljedeći korak, to već znamo kako se pišu rotacije. Znači, tu će vam pisati algoritam, sada to je samo jednostavni algoritam koji treba uvijek da znate na pamet. Znači, R, U, R', U'. I to je jedan od onih algoritama koje ponavljamo i onda dobijamo opet složenu kocku. Znači R, U, R', U'. I to mi Cuber zovemo pardon sexy move. Nisam ja davao ime, stvarno tako se zove. I to vam je jednostavno ovaj sexy move, to vam je najvažniji potez u slaganju Rubikove kocke. Jednostavno. I sada da naučimo korake u stvari, da počnemo da slažemo tu kocku već jednom. Znači, eto, ovako se radi. Prvo treba da je pomešamo. Jako lako. Znači, evo, pomešamo kocku. I sada stavimo gore orijentaciju belu boju, ispred sebe ćemo staviti zelenu i tu ćemo staviti crvenu. Šta sljedeće slažemo? Onda slažemo ovako, tu beli krstić. Naprimjer, ovo vidimo da je belo i ide sa crvenim. Podignemo gore i sad smo korektali. Znači kako sam to uradio? Sa F' sam to uradio i sada idemo u prim kako bismo to stavili ovamo. I tako probamo da insertamo svaki ovaj. Ovo možete da idete apsolutno na intuiciju. I da,
Znači tako insertamo svaki edge, ovo su edgevi, svaki edge tako insertamo i dobijamo krstić i moraju naravno da se poklapaju sa ovim centrovima, to je sa ovom drugom bojom. Evo, na primjer, sad ću složiti. Znači, kao što vidite, složili smo ovdje krstić i sljedeći korak je da insertamo sve kornere. Znači, korner je ivica, ovo je korner. Ovo što možete, to je ćošak koji možete lijepo da okrećete, ali to ne radite zato što onda ćete u stvari, to je laganje prosto. Ako želite da lažete sami sebe, naravno to možete da radite. I sada možemo ovu ivicu, ovaj korner ću reći, znači pričat ću engleski malo, da insertamo vamo. I kako ćemo to insertati? To ćemo insertati sa sexy move-om. Znači gledamo ovako, imamo krstić, gledamo ove dve boje, crvena i ovdje je crvena, što znači da se poklapa, ovdje je bijela, tu dole je bijelo, dobro, i ovdje je zelena. I onda kako to insertamo? Sa sexy move-om. A sexy move se radi, kao što sam rekao, evo tu negdje vam piše, R, U, R prim. I ovdje vam nije potreban U prim. Znači, i tako insertamo svaki ćošak u na njegovo mjesto i onda kada to napravimo dobit ćemo prvu boju i moraju naravno svi ovako da se poklapaju. Sad ću vam to pokazati. I znači evo, tu imamo jednu boju, znači ovaj prvi red, ovo tu gore ne gledamo, namjerno sam ovako okrenuo, znači ovaj prvi red se poklapa sa svojom bojom sve, znači kao što vidite sve se poklapa. I sada tek idemo na najkomplikovaniji deo, znači ovo sve možete intuicijom da radite, ali sada idemo na najkomplikovaniji deo, slažemo drugi red. I to ću vam bolje pokazati na jednoj drugoj kocki, ali prvo da složimo na ovoj. Znači tu vam piše formula, tu, i znači uradimo tu formulu. U prim, L, U, L prim, U, F, U prim i F prim. I znači šta smo mi uradili? Mi smo ovaj edge koji je bio tu insertali vamo, jer se poklapa. Znači sad ću vam pokazati još jednom kako je izgledalo pre. Znači ovako je izgledalo i mi smo ovo insertali u stvari ovamo, znači ovaj edge koji se vamo poklapa insertali sa ovom tu formulom koja vam piše, evo opet ću je ponoviti, U prim, L prim, U, L, U, F, onda idemo U prim i F prim. I znači, ok, sada to znamo, ako želimo ovaj da insertamo ovamo, onda uradimo ovu formulu koja je tu. Naravno, ali šta ako, evo, već smo dobili taj slučaj, šta ako ova dva, znači ovaj edge, želimo da insertamo ovamo, znači to je već druga strana. E pa to isto radimo samo u ogledalo. Znači, ajmo. U, R, U prim, R prim, U prim, F prim, U i F. I sad smo složili ovo tu, ali to nije ceo drugi red. Naravno, tu se već još iza se krije još ovo tu i ovo tu. I sada mi tražimo edge-eve koji nam se poklapaju. Vidi, imamo ovaj, ali imamo i ovaj. Znači uvek korektajte ako je tu crvena boja ili ako je plava, onda korektate plavu sa plavim centrom. Ako je crvena, onda korektate sa crvenim. I to isto važi za svaku boju.
Znači, na primjer, sada insertamo ovaj edge, ovamo. Znači, to je opet ovaj algoritam, ova formula. U prim, L prim, U, L, U, F, U prim, F prim. Znači, to sada imamo. Onda idemo na sljedeći. Sljedeći edge, znači, to je ovaj tu. Vidim, mogu vamo da korektam. Ups, to u stvari nije korektano, jel? Da sad insertamo sa ovom formulom to što smo rekli u ogledalo, onda bismo dobili ovaj loš key. Znači, ne treba tako, nego ovo moramo da korektamo sa plavim centrom, jer je plava boja. Znači, korektamo sa plavim centrom, ok. Da li ova ivica ide tu? Pa da ide. Tako da, jako jednostavno. Samo napravimo ovu formulu koja je tu. Znači, U prim, L prim, U, L, U, F, U prim i F prim. I sad smo dobili drugi red. Znači, ajde malo da uvežbamo drugi red. Neću sad baš nešto da komplikujem, ali otarasili smo se ove druge kocke, jer će nam to kasnije biti potrebno. Sad idemo da uvežbamo ovo što smo do sada naučili. Znači, pomiješamo kocku. Ovo je kocka za vežbanje. Kao što vidite, čak gornju boju nema. Znači, samo je crno, kako nas to ne bi ometalo. Znači, slažemo sada ovaj beli krstić, kako ćemo to uraditi. Sad ću vam baš detaljno objasniti. Možemo ovo da stavimo tu, kao što vidimo zelena ne ide tu, ali je tu plava, tako da kad napravimo U2, onda će se one poklopiti. Znači, to uopšte ne brinite. Znači, kada pravimo U2 i kada su ove dve boje u stvari na suprotnoj strani, to znate, na primjer, to morate da znate napamet da je crvena i narančasta na suprotnim stranama su te dve boje, onda bela i žuta i plava i zelena. I sada napravimo U2 kako bismo korektali. Sada tražimo sljedeći ovaj edge. Vidimo ovo je tu gdje možemo da insertamo. Korektat ćemo se ovim centrom. Ja vam ipak preporučujem da uvek korektate sa centrom sa kojim treba da insertate. Tipa, evo još jednom ću pomešati. Evo ovaj da je tu, sada mi korektamo sa ovim centrom plavim, plava boja i bela. Znači samo tražimo da je bela gore, ako je naopačke onda već drugu formulu, ali sada vam pokazujem nešto drugo. Znači sa F2 to insertamo. I da je naopačke ova bela, znači da je ovako. Mi bismo morali jednostavno da je nekako obrnemo, a to možemo jednostavno da uradimo, da je sklonimo ovamo. Uradimo R i samo pratimo ovaj edge. Onda idemo U, to je back u ovom slučaju. Onda U2 i sad smo je tu doveli. I sada vratimo. I sada korektamo tako sve. Vidimo i ova je loše, ova tu. Znači, možemo jednostavno da ovu tu, ovaj edge, da stavimo sa ovim pogrešnim centrom, pa onda ovako korektamo. I onda samo ubacimo. Znači, cross treba da znate da brzo uradite. Naravno, ne mislim na ovaj cross. Ne treba da uradite sporo cross kao što Toni cross trči, ali nema veze. Znači, ajde da nastavimo. Ovo sada korektamo sa ovim. Znači, korektamo sa crvena boja sa crvenim centrom. Sada korektamo i tu imamo korektano. Onda gledamo ovo. Kako ćemo to insertati? Opet ista fora. F i sada vidimo ovo tu. Idemo, znači, korektate ovaj bijeli centar
to jest ovaj narančasti da je, ako je tu narančasti korektate ovako. I onda idemo U', R' i napravimo F kako bismo ovo tu insertali. I znači to je ta formula, evo tu vam piše. Znači radimo ovako. Kao što vidimo, u stvari prvo radimo U'. I sada treba sljedeće da uradimo. Znači šta smo učili u stvari? Učili smo da treba da insertamo svaki korner. I sada jednostavno možemo sa sexy move-om da insertamo opet ovo. Znači korektamo iznad i samo ponavljamo sexy move dok se ovo ne ubaci. Tako, ako ovaj odgovara naravno sa ovima, onda stavimo tu i ponavljamo sexy move da ne bi morali da razmišljamo. I evo, tu smo ubacili. Onda opet ovo je isto tu. Isto ponavljamo sexy move. Tako nam je najjednostavnije. Onda ovaj tu možemo da stavimo. Isto ponavljamo sexy move. I ovaj tu isti potez. I sada vidimo, ok, sada je jednostavno, baš jednostavno. Ovo samo treba vamo da insertamo ovaj edge, ovamo, ovo tu. Ali šta sa ovim? Šta ćemo sa tim edgeom koji je već insertan, ali nije dobro insertan? Pa uzmemo neki bez veze bez veze edge, tipa to će vam na ovoj kocki izgledati ovako. Da je insertan, evo, ovo tu je loše insertano, uzmemo neki bez veze od gore. Znači, ali da nije neki od ovih koje ćemo još da insertamo. I onda ovaj sa žutom bojom insertamo tu. I onda smo ovo izvadili, onda korektamo i onda insertamo jednostavno. Znači, to će vam isto biti u ovom slučaju. Znači, vidimo ovu crnu. Insertamo sa tom istom formulom kada insertamo ovaj edge vamo i tako. Znači ovaj ovamo. Tu vam je formula. Radimo je. Znači U', L', U, L, U, F, U', F'. I to je to. Sada imamo sve gore i sada je baš jednostavno. Korektamo ovo. Insertamo sa ovo. Neću sad više da vam pokazujem formule. Ako želite, evo, još jednom ću da vam pokažem dve formule za insertanje. Pa onda počinjemo baš ono. Samo zapišite na papir. I onda koristite u slaganju kocke. Znači počinjemo. Ja ću sada malo brže da radim. Ovo vamo, znači korektamo s centrom i insertamo. Onda vidimo ovaj, jako nam se lijepo poklopilo i insertamo. Onda vidimo ovaj, isto nam se lijepo poklopilo i sada opet insertamo. Vidimo ovaj. Ups, ne može ovako, nego stavimo ovamo i sada insertamo sa onim drugim algoritmom. Tako. Lijepo. I sad smo to uradili. Šta je sljedeće? Sljedeće je, kao što vidite, ovdje imamo jednu ovu žutu tačkicu. To je jedan žuti centar. I zašto nam je taj centar? Pa to vam je na kocki ovako. Žuti centar. I sada mi radimo formule kako bismo to sredili. Ako imamo samo centar, radite sljedeću formulu. Znači, stavimo plavu boju ili koju god. Iako ja preporučujem da držite crvenu ispred sebe, a zelenu tu. Znači, idemo F, U. Znači, kako smo počeli. Tu vam piše formula, naravno, ne morate da vraćate unazad. F, U, R, U' i R'. I onda samo F'.
Ok, znači sad smo složili šta? Ovo tu. Znači uvek kada imate samo jednu ovu tačkicu, radite tu formulu. Znači, apsolutno nema veze kako su, evo sad ću vam pokazati, nema veze kako su ove druge poređane i boli vas baš uvo za kornere i za edževe, samo slažete ovo, gornju boju. Znači, F, U, R, U', F', U'. I sad smo to složili. Jel da? Jesmo. I sada obično dobijamo ovaj case. Znači ovo stavio sam dole žutu, zato je gore bela. Uopšte nema veze koju stavljate dole. Možete belu i žutu, možete samo belu, možete samo žutu, možete koju god boju želite. Ali morate da uvežbate, da slažete baš sa tom dole onda. Ili možete bilo koju bilo kad. Možda će vam tako biti teže, ali uglavnom ćete imati više prostora za napredovanje. Kada dobijamo ovako liniju, znači ovi korneri nemaju veze, apsolutno nemaju nikakve veze ovi korneri ili ovi. Mi samo radimo sljedeću formulu. Opet vam tu piše, znači F, R, U, R', U', F', znači to isto uradimo tu. I sad smo dobili već krstić. I ovo se zove san, iako sam ja to zvao ribica, jel izgleda na ribicu, meni izgleda. Znači radimo ovako, ribica se radi na sljedeći način. Tu vam je formula, znači R, znači uvek stavite, sada nemojte da se zbunite, ovaj blok stavljate ka sebi, znači peraja od ribice stavljate tu gore i ovo, ne znam šta je ovo, da gleda ka vama riba. Tako. I sada idemo R, U, R', U', R, U2, sada nema veze sa kojom rukom radite, znači U2 i R'. I sad smo to složili. Tu isto imamo ribicu i kako radimo? R, U, R', U', to je, izvinite, pardon, loše sam vam diktirao. R, U, R', U, R, U2, R'. Znači greške se dešavaju. I onda šta smo dobili? Dobili smo ovaj K, kada samo ova 3 treba da zamenimo. Pa zanimljivo, pa možemo da dobijemo još jedan K. Sada ću vam pokazati. Ovako. I još jedan K. Evo, samo ovu kocku da sklonim. Znači, stavio sam sve na žutu boju da vam to lepše izgleda. I idemo od prvog K-a. Znači, formula vam piše tu gore, jako lagano. Znači, kada ova ide ovamo, znači ova ovamo, ti ideš tu i ti tu. Formula će vam pisati kao i uvek. I šta idemo? Idemo U2, onda, to nije U2, pardon, ovo. F2, U, onda idemo ovaj M. Znači, te poteze vas nisam učio, to ću vam još na kraju klipa pokazati, ove srednje poteze, ali uglavnom ajde mi da nastavimo sa formulom. Znači, M je ovaj srednji, to ćete najviše koristiti. Onda U2, M', U i F', to je F2. I tako imamo, znači, taj K. Onda imamo K, znači, koji smo radili ovaj. Dobro. I sada imamo na drugu stranu. Ovo vamo, ti vamo i ti vamo. Znači, vi to sami odredite. I sada idemo F2, U', M, U2, M', U',
i F2. Znači svakako ako pogrešim dok vam diktiram formulu, tu vam piše formula, tako da nemojte da se brinete, samo čitajte. Onda ako imamo ovaj key, znači vidimo, zanimljivo, ali mi jednostavno ne znamo, mi znamo samo da zamijenimo. Pa, šta još treba da naučimo? Da zamijenimo ova dva kornera, na primjer, evo i tu da zamijenimo ova dva kornera. Znači, gdje su nam dva kornera već korektana, to stavimo iza. Znači, tipa tu su već korektana dva kornera i znači onda okrenemo tu stranicu gdje ni jedan nije korektan, to stavimo ispred sebe u front layer. I ovo stavimo u back layer, tu gdje su korektani edge-evi, to je korneri, možda i jedan edge, znači možete da imate i blok i uvek to stavljate tu pozadi i radimo sljedeću formulu. Znači R', F, R', down, to je back 2, R, F', R', back 2 i R2. Znači i sad šta smo dobili? Korektat ćemo ovu sa njegovim centrom. I onda imamo opet ovaj key koji smo učili. Znači ide ovo tu i tako redom. Znači ovako. I sada možemo da dobijemo ovo tu, znači to radimo na isti način. Ako su korektani edge-evi, uvek korektane edge-eve stavljamo u back. Radimo ovako. Znači menjamo ova dva. I znači onda korektamo ovo sa centrom korektamo i sada kada to znamo, možemo da pređemo na sljedeći deo. Znači, idemo na sljedeći deo. Sljedeći deo je samo ovo, da napravimo tu formulu, naravno, ali možemo da dobijemo ovo. Znači, možemo blok da dobijemo i ovi nisu nigde korektani. Gle, ovdje jesu, tako da stavljamo to u back. Znači imamo jako mnogo kombinacija kada su dva ova kornera orijentisana, znači korektana, i kada je baš ono ceo blok kao korektan. I to uvek stavljamo u back layer, to jest u ovaj zadnji slot. I sad radimo ovu formulu da zamijenimo ova dva. Znači ja ću to malo brže uraditi. Kako bi, evo vidite šta smo sada dobili, ovo nešto, ne znam šta je to, ali dobro. Onda vidimo ovo i sada i tu napravimo. Ok, tu smo dobili ovo što znamo. A šta radimo sa ovom formulom u stvari, kada menjamo ove centre? Mi menjamo edge-eve. I znači kada mi menjamo edge-eve, sad ćemo probati istu formulu da uradimo tu. Kako ćemo to uraditi? Pa jednostavno. Kao što vidite, ova dva treba da zamenimo i ova dva. Ali mi ćemo to uraditi bilo koju, možete i ovu da napravite, možete i ovu drugu formulu da napravite. Znači, jednu od tih dvoje napravite formula, znači, vidi, tu se korektalo već. Tu se već korektalo i opet idemo na isti način. Znači, to je ovaj zadnji layer. Imamo mnogo formula, to jest imamo par formula. Imamo kada želimo da, znači ovo je prva, kada želimo ovo da ide vamo i ovo vamo i ovo vamo.
tu stavimo blok i onda radimo F2 uprim M U2 M prim U prim F2, pardon ako sam pogrešio, i onda ova druga formula na drugu stranu je, pa to isto samo ugledalo, F2 U M U2 M prim U F2, znači to su jako lagane formule. Onda imamo ovu formulu kada nam je tu ili ovaj ceo kao layer, to je ceo blok, ili kad su samo dva kornera. Znači tu vam tako piše. I sada, znači imamo ova dva case-a. Ovaj prvi je kada stavljamo, ovaj ne znamo, znači tu samo ponovimo ovo i ovo. Znači napravimo ova dva put, znači ovaj na tu stranu i taj isti na drugu. To je ako bismo dobili ovo, znači radimo tu formulu. Ali uglavnom ćemo koristiti znači ove dve formule. Ovo stavimo u back, znači evo tu će vam biti formula, kako to izgleda, tu je blok, znači tu vam piše formula. Vi to možete lijepo da prepišete. Ja ću zaustaviti, to jest vi ćete zaustaviti video kako biste to mogli da prepišete. I onda imamo ovu formulu. Evo sad prvi korak je da pomiješate kocku. Samo korake ću vam pokazati. Pomiješamo kocku. I sada kad smo pomiješali kocku slažemo, jel da, bijeli krstić, ajde još malo da bi bilo zahtevnije. Znači bijeli krstić. Znači, kada smo uradili ovaj drugi red, to je drugi layer, onda radimo ovo gore, znači samo prvo žutu boju. I onda kad smo uradili ovu žutu boju, gledamo, vidim, ova dva su nam kornera orijentisana, znači mi ih još stavimo na njihovo mjesto, onda napravimo tu formulu da bismo orijentisali i ova dva kornera. I onda kad smo to napravili, sada vidimo da su nam ovi neorijentisani, znači da nijedan edge nije orijentisan, tako da napravimo jedan od tih upermova random koji želite. I sada kad smo to napravili, napravimo i ovaj uperm. I kad smo to napravili, imamo složenu kocku. Znači, sa vama je bio YouTuber i danas sam vam pokazao kako da složite Rubikovu kocku. Do sljedećeg viđenja. Ćao, like and subscribe.